لبر نقاشخانه زاننگه دیجله سردان نونرن پارتیین سیاسی سازیین سویل و کسایت سربخه بردامه. همو کس دخوازن روشا جواکناس و نویسکار ترک که همو برهمن ویلسر پرسا کرده اسماعیل بشکچی جنیز و ببینن. دی 27 ایلونه ده بشکچی تولی فستیوالا فیلم آمده ببو و لسر دکه خوین رجیا بسر میجیوی جوی روژه و چونو هاتنا کردان آن نخوشخانه جهف ناقته. جروجا یکمین و دم پارتیجی جنیز و روشا بشکچی دشوپینه. هر چهار پرچه کردستان گلک انسان هاتن تم میوان کیوی لسر نگام نهشت کیجا میوانی هاتیه بحث کردن که مزن بقیمت و بقدر ملوی درا ما پیشوازی جوانه کرد. دما ان کوری گرانده کسی که نیر بناوی کردا بیشه حوالتیا کردا کرد. بودنگش کرداره به نویسکاری خو به پرتوکی خو به همو جهانی و هر چهار پرچه کردستان کردال دنیای داناس کردن. Evlenuzk ji bo beşikçiye kesên ku tên serdana beşikçî raman û hestên xwe têda dinivînin. Ji hemû partî û fraksiyonên cudayên Kurdan, sazî û dezgehên sivîl gelek kesên ku weke hev nafikirin li dora beşikçî bûne xelek. Tirkek hemû Kurd li hev civandan. Fikri Raman Beşikçi netevperveriye li ser vê esasê hemû Kurd tên bahev. Ye dilê wan da Kurd û Kurdistan heye, azadiya Kurda û Kurdistanê heye, wana dora Beşikçi dicivin. Xwîna ku rijiya ser mêjiyê beşikçî niha rawestiye ye. Ew ji beşa lêhurbûna giran derbasê odeyeke asayî kirine. Aliyê wî rastê ji ber xwînrejandinê şel bûye. Lê li gorî bijîşkan ev demkiye û bi tedawiyeke fizîkî ya sê mehan dê aliyê wî rastê jî asayî bibe. Maşallah dekak Rûdaw Amed.